o te o volofa ma whawhira ia tu Samoa, ma lo lava soi whopaua ma lo le langi ma mai le nei fo i vai ngau le a fiafi. I le toi abatalia i fo i o le tātou porokalame, o le tautai iae, ma le manuia whaivo si o tātou watero. Tautai iae ma le malo, ia i le nei fo i a solulu, le a solona lua, o le masina o Februari, lua fe lua se funu ma le tonu, ia ua amata fo i o na tātou wa folau fo ile le wo umantu le ngalu mua o le masina mua ia ke loko ke pa ilo ia maki a pelila ia pe fo hala fasi fo ile o nga kongor kausanga o aso ia e pe a umantu se ke risimasi ma se fai nga tau sanga fo ai o ina fa ma vai ma fio fo ta yo le a tu wa ma le fua ma ta pe fideli pa io ainga ia na o la tonu tibe fa tasi mo fo ta i kai mi waso fia o loi mata malingi e peo se whaavauvonga le meo le awhai. I le umi o le awha talitali e le si tausanga ma le sikiri si masi ma tausanga fo. A o nei ona po. E kau ke wha maawai ngei, a o le tala noa i e le tausanga fo ma le whaiunga le tausanga e peia o me kukupu le masinga fo. Ia o ai a whai i hei le vavave o le alo swinga e me se fo i o taimi. O aso fo ia sa turinga da le whaumanga o se sifi. Ia ma se taimi vo au nei ona po ia ele ai ua matua alu ma le atoa sia tātou wa mio o volofu fatalo vatu sia ta ia fa baru pio va liko no por kalame o le tauta ia ele tautua mele unanga lau Blue TV le nei foi vaenga o le fia fio mai oe le te mafuta mai io ele o ke fa so atia o ele o mi mai ma ua mai foi ia ma ata mai foi ia ele nei aso ma e ula mai antea o mai o malau ainga a mai lau fionga o mai lau sunga ia o lau to fa foi malau fitalinga pa ia foi fale tua ma tausi sa o ia o le malosi o e kalesi o nu ma fionga me so le malosi o malo male lava loa lava o Samoa o lo fa peru o proclame me se fo pe manga ngalo le o mai o to le nei aso mana ia le tau ia mātou i au kira rei ma le tua, sa valo ia mai fo i tau ona tau au le nei aso, e me se fo i tūlanga i tau to uru vavai ti monga peitai. E se fo i leanga le lei o le tua. E ma whai ona ia suia nge ia, langa o tala nāle, ale tusi pa ia, ioi. Fa mai o le tua o mea fau. E ma whai nge ia o kango asa le, kako au wala le whangua la fulofua. E ma whai feo no tano wha tupu le vai i ele nau mati. E tā uala, e riba whai fwoi lau na tātou sona tau tasi ke le va inga o kauri ke lo isi kei. E a walanga o le va inga le sa iaila sona na fili tātou porkalame, e te tau ona ti munga mātou nei. Ma se fwoi lunga e o kilani, peitai. Te li va ai se timu talu bai tai hao na le la se o mbele ia mātou wa ai sa fo kilani, manu kau ma ngele ma sa fo kilani antua. Ia e whai ia me bawalunga le vi inga le lofo le tua. Ona o lona nga le leifa sosoa. Ia ele soifua ma leola. Ia, e me se fo i o le tūlanga si o tātou waturu i Samoa. A wā po whea lava le tafore ke lope o le te lele whaato loa i ai. Ia upu e maawai le vai vai, pe maau le vai. Ia, ma taua me uma, ma toi tū, ma tilo, pe o le talai. Tama i lala taua. Ia koe kilo a fo i si o tātou waturu po a mai. Iwa fo le aturu o le tofi. Le a fo le ngangu wele lefa mai. You can take the man out of Samoa. But you can never take Samoa out of the man. Po le ale tātou o ese, ma tu o tātou ainga, ma lau whanua, ma pelenga, ma mesina. Ai le ma whai o ngā kuua ai Samoa i o tātou loto. Whina ngalo. Me la lea, toi whaatalofa mau wholo whantu. Ia tautou uba la vole fo, ma whai o nasa sangi whamanuau. Sa ma whai ngā lea vea, ia, whaafale ia tātou tala, i peo da masania i tātou proklame. Ai o le tūlanga nā fo i le aso ma la vasinga whaatalofa ia te autou manatu foi. Ia, pe au foi lau wha malo i o tau suafa ma i tū malo ma pitonu ma tunu o lo tau ma futa ma iai pele au iai. Ia, lau artificio lau o le tolo e ala tasi tātou le maunga iolo. Ai manatu ia ona e ele tātou whaatalatala noanga ma neia. Lea ua confirm, ia ma ele toi suia fo. Ia ilungo le tātou proklame, la lea. Ia, ai foi ai manu le taimi e fa be ia la fa talofa a mata mai feo yo le tala le lei fa talofa lava ta yo lo tato woturu ma ko ngi usira ngai kai ka yo malo Samoa ta yo Australia ma America ma so se tafa lava
ia tama whaasau o le malo whaatalo whatu. Ia au whengarueka tu tofi fo ia le malo i la tofu e ka o konge sula ampasa o a uma ai komesinga ia masoi o le mātātou malo i so se tafa o le kelopi whaatalo whatu. I la tau wāsia atunu o le usila so se atunu malanga mai Samoa whaatalo whatu ia te o tau malava. Ia ai me se la le laualunga o le whaatalo wha o e lea te mai mo mai. Lungo le tātou proklame i le nei vaenga o le fiafi. La tātou atu tātou malolonga mua. A foi mai. Whawheloa ia le tausala ia bea me se fo le tātou kuka po lea se kuka. O le fo tā pena mai. Ia i le nei fiafi. Ma wha ngā solo i le tātou proklame. E tali ai. Ia le taimi e to i tau o le tātou malo. I lungo le tātou proklame. E nei vaenga o le fiafi. Pea mai e tātou whasalong wha business nei. Taro whalava Samoa. Ka foi ngai mala o ko ngaru au ro manga rei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai tasi e te mau le Tasi Market ta toru au felesia fa ko a otto me sa so mai le tule o ta to fai palang felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo ta to talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le ping taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market toru au Maua foi tātou maukeni, so o si tu ai ngā saise, se mana tua foi, e ma whaionga whaiei whaausi, whaiei kuka ese. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angiangi ese, maali eia, o lai sioki angiangi Samoa, aveni angiangi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whaiei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapea foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua fo ia tātou whasimoli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatawina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o a lea e au ngā mō ngase, ia ai mese fo le wha i le ino loutino, wha pia fo i tātou sama ngā pia. Aolo maua fo le tātou lenga, tau sirsina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le furu. Maua le tātou vai lafa, ai o le kama le su e le to'atele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau e te maua i nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Ia, toi whawhira ia tui le toi taliu mai o le tātou proklame le nei vaenga o le fiafi lo na a mantanga o te fiafia fo i whailo atu. Ia, o le fo wafe mai le tātou ofisa, ia, le la le lei o le Tautai e, mai se fo i le unanga le Blue TV, ia, se uto fitne ia bea. O le mele iai o e bea li o aso umama vai aso e te e fio mai iai e whaita whaalau i loa le ngata o tātou sponsors. Ia ma se kuka fo. O aso vai ngau ke vai iai su wia la valo la le lei fo i le le so umama so uma. E o iai se ka secret o iai po o le au o whamunianga ne tu. Le se secret baula va o le whamanuianga. Mai le atua pata asiata, you know for ia ka ika, it's just I have to be presentable now because, you know, it's whainga kākerele le o langa le o le housewife. O le vaenga ai tatele i o vai fu whako singa mai lava fo ia ue le tau mawhitanga le ua mai au ngakuka. Ua ne o tau whapea ngā whepea i le whale ai ngā whaakau mai ai le se te kawei le tau mawhale. Sona la tau sila ia anyways ea mai le nei vai aso amele ainga e me se fo io le nei vai aso mo fo le avano o le aso le nei tate mafutai ia a tata so malo le soifua ia fa pe ia tato au mai mo fo o le o mai mo fo le nei I tula o le afiafi. It's always good to come in, it's always good to pop in to see everyone because, you know, I'm well. You know, I have mentioned before, o te le fo ile swinga le wai I fo ia te au, you know, a wanga luenga, ia whapea ia se o whanau. So, ia, menga o ko mawhai fo ia, ia, a lua fosi fo ile maso e a ole kuka because, you know, can't rely on anyone else but yourself.
Malo whawhitai, o le sili le ngā whai ngā mea, o se whakare dei. O te whaitura o tala walanga e se mai louto mai whaasala lau e mai se fo i o le whaalau i loa ina. Ta sila le to mai wo lo nei mo moli mauina. A whaauouo ai pela. E oi. Ai pea no whaitu. A mai au kuka ukango i kofo. Wa lava u ke kofo ka kuka. I le, e me se fo whaafoka bai Samoa. Te rofo e le to e mamau. E vai le kau whai vinga me au vaenga ia. E vakungia la ko oka. Uyo le, a tatele i o fo ina inisi o whaapitoa li tātou Tasi Market, a me se fo tātou whaalau i loa. O a mai le a inga i le i lolo ngā vai ama me se fo ti mungoro whenga ini. O leo e sewhipe mato pito ia, pa o leo wa iai ia le area le Mahia Road. E te lea ua latu, you know, the flooding is really, really bad there in that area. But we are not as bad as places like North Shore, Whaapea ia, Mangele, and out west. My family, extended family, they have been affected quite badly out west. It's a very sad sight to see Asiata, but it's also a joy to see i tātou community, especially kako Pacifica. They've come together, joined hands, a waia le tātou this disaster that's happened over the weekend. So, but we are well. Just a little bit of flooding, but we had a frog visit us, about a few frogs last night. So, ia manrewa. No fa bea uia na o Amerika Samoa te le ile lange a le. Ia le la o mau ni. Ia e uio le pea o ni lange nga na tafe fea mai le wala fo eti bunga ia Samoa lanto. Uio le. Ia ole atata me fa solo o le wo yo unuma le kuka le nei. Ia pe ia fo on the failo 2 days swing of proclamation solo te itas. Ole a to ai to no mai le tau sala ia pe failo atu. Ole ar kuka se fesa kala. Le ngai ko nga kuka wa e au mai. Kei loa asiata ngā mawhi ngawa maluma kufa me. E le whape ngā le whainga le kale Samoa ngā le swawai o le māmoe ma le asid. Se lo kako o mai New Zealand ka fa spice it up a little bit. So o le māmoe o le kale māmoe le ua whai fo ile nei aso. Yeah, inga I le kalo. So it's actually le wakue le veggies because e manga o mia le veggies. It's all from Tasi Market. O lo te vai e duai. O lo ke vai e koi ka mai ping ka mai aoa. O le broccoli. Vai la le masangi. Pa masangi, it's healthy. La utango la tofo. Let's have a look. E le taime na nga osi ai le tausala ia pea. Walanga au vai ai mo u afa pau tere o te le tari tonu. E tasi ala vai. Le or fare nga e veringa or fare nga anai ale u to fare. Ai te rola e le ale tari tonu to mai na u vai. Tatu mata la review. Let's have a look. Maka ukia. Tauanga le upo le ute fie ta ulu taimine. Maka ukia le kale le wa o. Pa wa va ngale ko kiro ngeni la kuka. O le ko kiro ri pe sa fari fulanga me la ya le mai ka ka lo fari fu. O le man nei o le mapo kalu. O va nga uma nei le tau mafale nei sa e ku kaina. O fe ma wa. Tasi Market. One place, Tasi Market. Because last week, o lenga kau, you know, o kikilo comments there last week. Kokolisa. You know, o telefi mana o tati to tala no ai futia wan. Leanga to jitianto.
Alela wa mesili lewa ioi mai ile kalima moe. That it's number one. The team have had it. It's great. And they've all given the big tick. So, you know, soon. Koe kikia mangaya. Malo lava whaapitai. O ane si tūranga o tātou whaapitoa alu demile? Ia le Tasi Market o lea ua iai fo'i i le tatou lei alu pe le tatou special i tatou tuna ma whaapea le wahoo. So just keep an eye out on the specials. E lela a post aku pe alu ia pe whai i kako makeki i mangele ia whaapea i le Victory Shipping. Also o lea ua iai le pa'u i le tatou sulas masi popo from Samoa. 2 for $5 or $3 for one. You've got everything there. All of your Samoan made products available at Tasi Market. So yeah. Malo whaapitai. Ia le na Samoa me se whala unanga le Tasi Market e ili tātou whale o loa autu i Nai Messi Road e le Tulibano Triangle Road whaapea i Dawn Park Road. Ia te lona utau sila malava me sure tātou address o le tātou whale o loa i Nai Papakura ai me sure tātou whale o loa i GI. Pacific 40 but jalo for voucher? Yeah, Pacific 40. I thought this week o le hardware and building supplies. O leo o matala i tātou borders, o le temi fo ilea i tātou ainga leo i Samoa. They want to renovate wai ele malanga leo atu from outside of you know, Samoa, so who reside outside. So e leo o mawhai ona send ele voucher for building supplies. E iei le Bluebird in all 3 locations. So if you're looking at renovating your house, building your own house, EA Valley paints, everything you need. So building supplies and hardware was the item or the shopping option I wanted to focus on here today. Unanga mai mawhaiona e whaataua mawhaongai nei le pepa tala o loa a le talofa voucher mai la unanga le Pacific 40. Ia ala kanta leo le PacificEzy money transfer pea o ini sio vaenga le tanto PacificEzy mana unanga. The PacificEzy, just keep an eye out on all of the updates ilunga le Facebook page. Because of the flooding, there's some adjustments awa ia le tato address and opening hours. So and Maota Samoa. Yeah. In Samoa, I know you've enjoyed your time in Samoa. Absolutely, and I've seen the comments man. Ia o niso comment ina o mai lungo le e whatitau i le au unanga le service le Maota Samoa e o te fia fa so lungo le prokalame. O ko inga extreme la le mafayonga mingo ye kamala. Se tasi o ainga na fo ile le malanga tu ai ono timunga. Ia pa o tu vai tele wala te tuanga i mako. Pa wala leo le pamkesi na toi me milo ile ta vale afi. Ma se kausa ili se marusanga o tuar piki apo yei mea tāua e fia kavar kapoling. Na lua tu ina whato aile mana o le avita vale e nei ali i e ngā lulua i. Mi ngoi makama ngā vifor kapolingi fe punga nua kava uma mea tōtino. Ea post fia mai ele avita vale ma lona ainga. Ea leo undanga mātanga o fia. Ele ngā lau kunga lau ka vale. E ma whaifoi ona fisosonia tu e lima nisi o vaenga. E mo mia o tantala noa I tūlanga o ila tōle malanga atu I Samoa. O le boli putia mai nisi o newspaper tono si o tātua atunu me se fo I o whare whaasara lau. Afe lua se lau, se lau no suma tasi afe. Lima se lau whaaso marafitu. Le au whainga o tangata o mawhai o na malanga atu. E to tono o si o tātua atunu e hasi atu. Talu o na tatala tātua poras. Se lau lua se furu maritasi afe, lima se lau faso marifitu. Ua matua max out le se lau afe, le aim le sa tau mawhai ai. Ia, vi elenga le leo le tua, te le fo I le nā sosia, te le nā ta mau ainga, ia fisoso ninga le nā tau ainga lava ia, fali tali malo, ma so o lava se tūlanga, fe laua inga, rentals, ma mea umwhapena, ona o le baaua to le tātu watunu. Ia o se tala fia na, ai tau te le atu le malo longa a pea, no, it's just all of our sponsors. If you need any help, please visit all of the websites. Sesi Fisoswani, Olay e uma I ngoa le tato sponsors I nā lunga le post. But thank you, Whaftai Lava Mo Leavanoa, and everyone have a great day. Whaaftai tele I oe, o le mea aile uma utoi wha I oe, wha mo inga pe ama el tātou porkalami. Ai tātou tele I atu malolonga o le fua ulonga ua maua le tātou fiso ta inga. Male a fionga I le, maratua na uwhayantu le asona nafi. E iei le tātou surprise malo. O ka kau musu le melo le whailo atu, ia epi a vea mavaenga kau leo mai ei mamalo I lunga. Ai o le, o te fia e whailo atu. O le ua maua le fiso ta inga.
e Samoa pe mai ali tātou whaasalong wha business ma le fionga i le sui malu o le whaipule o le tu malo o ano a maa numero mua le fionga ia Alai'asa Moefa'auouo Tapuai Sepulona Moananu e lunga o le tātou porokalame ma le tua tangata mua taimi mua lea ia o le laua te tala mai sia vano o se sui ole i tua ngai po le JPP e mawhai o na wha antala noina ia e sona whina ngalo fo e maisi o ni ati nae tala whiaunga e maisi fufuanga mo le i tu malo e le vanga le fiafi nisi o tātou tala o tātou jele atu i le malolonga o le sofo i le ua talia i e vaeng whai e whatu tu e le tua Samoa Tasi ma wha lo mai ai ia le latou fo i lupe wha lele lea o le a wha sauni atu i le luina o le nofoa lea ua havanoa o le tu malo vai maunga numero tonu lea la ua whatapena ai ia le fionga ia lautimu ia a foa we le se va ai ia e ta mo e lalo le whaamalu a le whatu le tua Samoa Tasi o le fo i ua whailo mai e le vaenga o loo ngaia le malo HRPP ia o le fo ua mamoli atu i le latou nofonga foi polo ofisa autu o le HRPP pe tesa e le taitai o le HRPP a pe foi le taitai o le tuangai ia le latou foi sui lea e tamo e mai ai ia le fionga ia sa mau lea ti nganga leono soli tamali ti mani ia o tamali e le tau fai loina lo latou sau ti tonu o le tunu e le ngata o ngā luenga tau tuai le malo a o pisinisi tu o ti foi ia sanga iane ai o le tai o te le mai lo ai nisi o ilantou o lo tamo mo e tuto tasi ia ai peio o pati te tele lava nei lua o le pale fe ngai ia mfai nga malo ai la dato atu malo longa a foi mai fa felo ile fionga ia Alai'asa Moefa'auouo Tapuai i longa le tātou por klame le vanga le fefi malo lava ua whaapaingoa whiane le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo i Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni fe ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau lolo sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau leisene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se leni i Samoa, moni isi wha matalanga wha so ta ile numera, o valu se lau, o, tasi o nono, pea si fo le lato upenga ta whailangi i le www.pacificezy.com. O te fia e toi whaafero i atu i le toi taliu mai ai o le porokalame o le Tautai ia, ma le au nanga lau Blue TV, ia po lau Moana TV, ia le rei vango le fiafi pe on au whailo le seunga i le ansora nafi a me se fo le amatalia i o le porokalame le lia fiafi e ia ila umalo whaalo alungia. Ia, ale fo i le toi nama le laina o lewa maua le fiso o tainga i Samoa. Ia, ma le fionga i le whaipule. Zinia fo i o le Maota, ia, mai le tu malo ano a maanu mera mua. Ia, ale fionga ia Alai'asa. Ia po le sunga wha elufilofi. Talainga ia Moefa'auouo. Ia, po le fionga fo i le Samoa le oi. Sunga ia Tapuai. Ia, Moananu ilunga o le tātou porokalame le nei e fiafi. Au te fia e o folofa, ma wha antalo whātu, ma wha whiloai. Ia, le to ai taunu o mai lunga o peau manganu le ea. Ia ola umalo po le fionga i le whaipule. Sui ma malu fo i o le palemene o Samoa. Ia, au si toi utaia fo i te tono le Maota. Ia, lau fionga le e sātu lau au pa ia. Whaingatā, ia, a inga i te tausi. Ia, sa whenunu i vau, misa Alai'asa. Ia, teinane fo i ia, le fio le Alai'asa lodoa o le tama ma lili e wha. Ia, o le teio tupua o le tuia tua. Ia, vai atu fo i le tausinga lo lanto lua. Ia, yuli ma moe nono. Ia, ila tau na le leo le ai o le tupu, whaatalo whantu. Ia, vai voi tante talao, ia, lufilufi, ia, o le tumua. O le tumua, tausia, upo lo tātou utunu. Ia, vai atu fo i le fio, le se matua tala, le se utatia.
ia ai te nane fo ile sau fa inga o ile tu mo filofi mari tu ono ia ai o te mimita lava ma fa sasangi le anga a tale pola tai sala fai mala sia la o le fo e o le tama sapai asia tama le ala tau vai atu le suo sa mo le oi ia ai te nane fo i sa le lo maiava ia ma le fare se fono le anti tongia ma le mamanu le ala tau o fo lofa mo fa fela ia tu le nga fa lalo ua whaatai sau noa i lau fionga siata. Ia me fulia wa noa e o whalofam whaatalo whakoi fo i lau fionga e me se fo i le pa i o le ala leo whaasara lau. Ia me se fo i Samoa Tapuai mai ta whaifio le lalulangi ma Samoa nei. Ia o Samoa whaingata mo natu le ale o iai. Le anga e whaingatalo o e Samoa o le ue lavelave o le maafo i e whaafuangalu i le so na whangota sango le ngole i eises. Ia pa i a inga matama mainga. Ia le usonga ia tu ngumu pule. Patalo whaatu whaafutai fo i mo le avanoa mo maua i lungo le. La leo e o na moani le avanoa matangofia i lau sunga Samoa le oi. Sunga siata. ia tate tau fai whaatalo fai le anga le leo le tua ia whaafetai fo i wa lewa na tau mawhai atu lo mātou waa ma mau i New Zealand nei. Ia, se i tau asia ma whea fo i ia le i tu o lo anga ia upu whai o lo tātou utunu ui Samoa. Ia e whaafetai o le ua matala ia senga ma mua mai le lau lau. Ia ai le o sesi ia fo i o tamo le ala taua vai antu pa i o le fio sa le sa ia e mese fo i o le. I tu malo ba manu le anoa maa. Ia, amatai ta talanoanga masani le nei fo i vanga o le fifi o mai lau fio ngai le fai pule ai mase foi le nei aso mani fo fai si o tato tunu o sa o ia tu foi nai fontanga le committee fa parlemene ia pe na ia le bala uia le as ia le o fitau ia le mai male fa mo le proclame lo mo mia tato tunu le lopo ti munga ia sai o kilani le wa matana o mai nei ia pia ia o lo pule lo fa le tua manuia si o tātou tunu i le anga le lei ma le alofa o le tua. Ma lo whaafetai vi ia le anga leo le tua tātou tau pale whaatasi ai. Ia ona o lana puipuinga ma le leo ngai si o tātou tunu. Le fo ia manuia mātou e ui a fo i o lo pisi. Ia i nai fisosoninga e mese o le toi tau pale ina o le tūlanga na whai ai mā kou e lo longa ma ki munga. Ia whaafetai o lo langi le lei au ki lani le nei taimi o le aso ia i le nei fo ia fiafi. Ai o le apapa velora ini si o vaenga o te banatu e tā paso ufinangalo. Mai se fo yo se fa maninonga ina inicio vaenga wa manatu fo ia fa fisiringi ai ia la ufio ngai le faipule la ta amata mai le tulanga o le talo mua ia ele ngata fo ilea o le sisinga fua ale tanto tu malo ia pole tu malo fo yo lo pale mai ai la ufio ngai le neita baitau o le ua mai ale talo mua matau tia vaenga o le fo titango e tu ilunga tana o maua mai fo ia ila tau na pueina fo ia talo mua e mese fo yo vaenga o le sisinga fua o le a se fa'atfo fala inga i tu antu wae le tauilo o nisi nei o nai suinga na faia mai le fainga malo le pale le taimile nei o le au mai o sisinga fua i tua fo ile le inu umafio anga ai le ngata fo ile o le toi fa ma pueina o le suinga o le talo mua ai o le fo i tu i matangi o le tato i tu malo i le tu langa o le lango sua o le ase fa'atfo fala inga lo fionga me se fo i o le i tu malo tu langa o le lango inga o fa mo nei Siata li o atula utali e me iende ia vanoa e o te moli atu e fo ia lo faanga mo pa ia o tato tunu sa fia ia me to tino mo soifua i le tūlanga fo ia o le lau wāre tau ia ma mala whana tūra ia o te teletonu e o lo ia i pero tato roto i le tua e sosani mai tato fōlaunga le amatanga o le tau sanga ia e matu te whaamaise atu ma alo lo whatu fo i pa ia o le tato tunu e sa fia ia o tūlanga o le whamoe o le talo mua ia ua whai fo i swinga le malo fou lea ua tūlai mai le whainga malo ia ua manatu le whionga le minsta e ave i tua i nuu mafio anga le whatino ina o le tūlanga lea i whainga wa te lea o tausanga o mawai whainga malo ia pi e mai uma i le ia pia
ia pe vifo sa le longa mo se fatitainga ia ale mele o tula I mai o mana o le minsta e sui foi se fainga ia ai fata milo I tu malo ma fio anga I tua ia o te tonu foi e hanga foi le wa e fatu tu ta foi ma tu tua nisi tangata ia la I moana na ia ma tu foi fu fa le langa ia se mele le foi le wa tonu wa sila ia lango ina le tu malo le fa mo le talomua o le ua se excelenga ua uma foi ona fono le matu komiti foi leo le tu malo ia o ta apetuala sui o nu Tasi mafioanga ia malongo ia ile aso talomua ma ta penanga tasi foi le tofa le komiti ima le fa mo fai I la longa fofu le ua talomua le o le nei tausanga wa e pula le tu malo pe to fai foi le tausang fo ia le la uma to fili mato ia o I la longa fofu o le a fatino ile le talo mo le ia mai lango ina ele mo fo le minsta le tele fu fa le anga o lo ia I tua ile no ma ia mai o te territorio ia o lo anga le ile tua I tua lawa mo tua Maota I tulanga o fatoanga ile fo si tulanga o fia tau mafasis me o lava matoi o le sile me matautia le ia ele tato atunu pe o fua fa solo atore fuata ia o sefe foi al faanga me to ia a telenis temi ia o tua ile fuata le fuata ulu ia mai o manuia al fa mo o le fa mo le malo pe o tulanga le tariatu maleanga il fa sili Whaafitaila o fionga I le whaipule. Tasi o vaenga na lau alunga I le finagalo le minista ma le suinga lea. Ina ia mawhai ai ona o ina ia le ufasa mo fo I le usilfia whaela o fionga. Ina ia ifo le fui niu le lapalapa. Ina ia mawhai a o nga maua sikoia inga masilo makua sahale mawhai nga sau ia pia. E amaianga kauanga ma amaiana dulanga o fua whaele leanga. Sa whamai sahale mawhai ona lantu ai pinga nga o nga lau mai kama fo ie nga whakia leo mai ia pia. Tasi na manulauti na lai na fali swinga le ola whafisiri I lau fionga I le li whaipule. O le ala se vai nga na vai ai. Na tangia mai le tu ai nga benefiti whaapea o le kama fo I le leo le mawhai ona pāleni maua ngai se lengi ngai ai nga sa sea masi I mai ia pia pe a o ina o ia pia I whainga sa iai fo I futia ualu. O tau iai se improvement I le tūlanga lea fua I ai le sila I le tātou talo mua sa whai. ia ole talo mua ia pe o se me o tu fantasia I le aso ai ole nganga ia sila I nei pata milo I nei tato tunu o tele o fai fatoanga o luma ina ia latoa me fui le ta o Tasi Market ia astona I uma tofu ale nu ia luato I solo o lufi falfa o luma foi a le fale o le ainga ia o taule o mai foi to ina le market e pe a uma ia o to a tele la mai e mai a ia le astona o le asfale le fai fa tanga ia o mai a foi me na tu luma ele mo le fatauina na yo tatu tangata o lango ina mai la fo va ai tangata ia o tua le ale tulanga o tatu fatoanga me ia o ia ale aso lea I le talomua ia ua pe o se matou lea faalinga I le fionga le minsta le ai o le tu fatasinga lea o lava matoe ia tau mafa mai nuu ia ono si o tu malo ia fia lufi o manunu ia o fale apuna falfa lalo maunga mo fale vau ia pe sa matoa le se nuu e toe pivo mai fo le fa pe ia ele fieta o le fo le no o le fa mo boy o le no fa pe la o fionga I le faipule nga o matou I ina ta tau le ala tau e mawai mamo a le li o vai ku fo ia tai ele tu o le fo ele ke le mamo ele ia ta tau o le no mamo mo tele mamo la o fionga o sa matou le la tala tai le fato angal malo le no le ma ele lo po le mamo ya da sa val vali mai na le
ai tele ma mo I na ia fai fatoanga fo I amato o mea fatau mai ma fanga ma tele foi le manu palang no foi o I falevao ma mato una fai te tele o fanua ia o tofu asi a inga ia ma si mea fanga o tua iai o ale mea le tau whaasai no o le mea foi le tatou o le mea toa lole ona faisi faaleanga ele ma faisi faaleanga fatoanga ina pauna le mea o le tele aisi tūlanga o le Livestock ia o lo mau o maasi o tatou tunu Balo whaftai I lau whionga le whaipule. Ala ta mai le poroketi o le miliona ua tele ai upu matala un teilo foi tasi le nei mata upu a se tai talinga I totono o le pāle mene mai se o nunga o pea umanganu o le ea. Se mai se update o le poroketi ale tu malo lau whionga I le whaipule le foi e po falanga le Tapuai inga suli ma feoi a mai se foi o le tu malo yo na tafa te tele wa e klopo le tapor kalame. Ia, ole ase tūlanga o ta oto mai ai le poroketi ale tu malo? ole me mo mola mau te paftai ai le tua le awala na mai ma le me mo mola sa tau fafainta o le tofie ino le komiti le tu malo ia le ala o ta orto ai langa tonu le komiti le temile ia ma ua solonga le lei o le tofana iai ia wa se furufa ia sui ia sa mai foi fatonunga ia matou e te tauna ia tangata o le fast ma tangata o le HPP pe o nasa tau whawhaintai tō whai tō ina ia ai ina iwa I le mare lia fatas ia tofi mai e whioanga le pulenga manua li whai pule o whioanga tō ono ia sui ma e whala nu o e tai tō lua sui ia ai lua nu o tai tō tōru sui ona o le tūlanga o le tetele o le whaitawa whai o tangata ia mamoa mani lia umai ai lea me apai le sulfa ia sui o le komiti o le teminei la I le galuenga le komiti ia ua maopopo ua le au whawau fono I masina uma o uma foi la ona mai ona whaile matou lua sela uafe mua ia o le matou tala le tupe lea ua umona suetusi umona whaile galuenga le suetusi ia ua ave foi la lea lai whaatani le matou se lau lima sefulu afe ia ma le mau se lau lima sefulu afe o le ia wa e lua se lau afe ata usanga whale tupe mua le ua manino le mea lana e la ua lango al matou tumalo le te mai sesi teimi e whaisita polkalamina e sila le whale sa whau ma tūlanga uma na whaalu el tupe e ua asesia foi el komiti al malo ma ua whamalia ina o lato finangalo le tūlanga o iaile ngā luenga ia o tūlanga uma nala na tuai le matou ngā luenga ia ono e matou sa la vea le vaenga muri a mai tua le losela wafe ona sa pisa tau vāfonga va filfilia o le komiti ia ena maua lor komiti ia anu loa ma le fuafuanga lea ia o lea la talia le matou selau lima sulu afe au tūlanga uma o le polo keki ua langolango ina le tumalo e le ise mea o le matou te ena ise mai o le ape tolu pe to fani tangata manuia at least to la manuia le mea sa le ise me mo lo matou le la me vai le ua vatu le lo se la wafe ia le ua mai al fale fai foi ala union committee ia fai isi tulanga uma ia le la talia o le mako polo kekila o le ua utau a ina le nga ua avel matou famomoa tau sanga momoa nei o polo keki o le ua avel famomoa inu la tu ua le fioanga ia e ono ia o le al polo keki e mai e nuu ia e ave ave e famonianga le tau sanga e fua foi la tu a valu se lau lima sfulu afe le mere le faalu polo keki vai le ono
E te tauna le paunga le malosi o le tarsanga e mai. O se vai mea o le se lau fast food wafe por se lau limas food wafe. Se lau fast food. E lau fai e fua mai le tau tarsanga. Ile se lau fast food wafe. Ina ia vai tu sai tatou val se lau limas food wafe le fionga e ono. Awal se lau limas food wafe. E whaongale le running o le ofisa ma alau ni o komiti matutongi ia ma operation masani o ofisa. Ia a le voucher lau limas fu lau fai e ia o inana e fu ma e tatu proke. Ia o te la fionga lau e proke. Ina le sau al tupe ia amelo e fatino e la tu atina e pe ona finangalo e le fionga. O sesi anga i luma i lesi tau sanga pa pule lofa le i whawo pea. Ia o la moloa wano i tangata taitasi, ia po se ai for komiti se mea tu whatasi fo le ati nai whatasi ele tu malo, ia al teminei. I le tau sanga mwole, i le la a wha mwole, i le mana ongo fio anga taitasi. I o la ulea whailo atu le tūlanga o le kako polo keki. Malo whawtai. Whawtai lau whionga i le whaipole lau whionga Alai'asa. Utalinga e fia longo e ua fo. O le manai o le vai ina o le vaenga le sa e sau no iai. A tonu e whaatupu manantu i nisi fo i tu malo o lo whitongi a ila wa whaasoi o tua o i le tau mawhainga. E mana yasi mele ua maua lunga le ta whaasoa. Fua mai a le marosi o ra koupu poso. I le se lengi lea. O le ua mana e ua e whaata o toina ma le tau komiti lea la fua. E whawhai ngofia i foi, awa foi ngai kangi sa i le mea e leo la vea i le pākeki o le whaata o to atu mō le fio anga te itasi ina i awana i le whenumi a i ma le whenau tō ai. Ai, wa tā ua te le vaenga lea le fua e vai le tūlanga le whaamua le la ave, saule ka whai ngoi o le ngalu. Le ua saule ngalu mua le ua alu le vaenga lea, saule ngalu longa lua o le si whamanuianga, salangi le si vaenga. O le asa sila la ua fionga i le whaipule, e me se foi o la ua fionga o le suetusi, i tūlanga o tō maimanga wa. I le whata o tonga 5 kausanga o le paia inga, ia langa le wale anto le 5 miliona tūlau vātu le whafonga ona o le tūlanga na i le tala o le tupe mua. 5 milionga ma le lua se la wafe mawhai ona au mai le tū malo. Mo le taimi mua i le itupu mua. E te talitonu la ua fionga i le whaipule, o se suinga ma se manuia o se lumana i manuia o le ava aia ini tu malo pe a wha pea e tu ato atoa i aile nau ngai whaia le pro ke kiringe. E le se tupe lai tiki pe a fua e li tu malo ia o se o tu malo e o le utitalo no le ono fio anga lo ia ia o isi tu malo e taitasi anu i le mele ia longo winga. E tasi alu mo le familiona lu se la wafelena e ta ola alu ia si o matonula e te vai ayo ai ele i se me fa pen tu mo o le ala foi o le patutu ngata o finangalo le temi e me sa foi ona o le mo ia te uio le aua ave ele lango ina ia ale tupu se mea vape ama ngalue ina ia tatu goa ele me vole fai le fatu tua mea awa a maku le familia onga lea ia tele nai me fai ai nai lo le mesa ai e pe o la wa ule vai o ulang tonga le o le tuanga lango ina ia fo ia uia ma si o matou komiti le famo moe. Alo whaftai lau whionga i le whaipule, o e le isi whaipule matua o le Maota i peo na tu lei sau no fo i le whionga ni whawhitalai le telo teibi whanutanga. O le ua ta oto ia maalo foi o le whainga maalo fau. O a nisi vaenga e te whina ngalo. E me se ai so whina ngalo lau tele le whaia i fo i le tūlanga o le pāti matu. A i lau mai tau whaale takanta fo i le to mai o le anti na e o malo ma le tamau ainga. O a nisi o vaenga ia e te sila fia e ono whaalau tele ia i le whaale leinga, a wale manuia lau tele o le atunu u te ingo whainga malo? Ia, o le tūranga le iai o le e te taua o le aima na ia le whaamua le malo, so se malo ai whaamua ia a onga le whanau. Pe o tasi ale mea ina ia
tūlai mai tātou a tangata nuu I tūlanga si tia lunga le tūlanga o le ola a oina. O le mea hoi le o telefoi a mātou tū malo. Mai ia si vai panoana ia ngā mō meo I totono le miliona lea. Ia e whaonga o se vaenga mō skolasipi, whaonga se vaenga mō whalelea o ni mea taua o onga. Ia te aua ia o te teritonua uia o mea ia tauna ave pe ia le whaomua o le atina ina o so se atunu. Ia o le tūlanga hoi leo te vai I leo te lenga o le whainga malo. Pe o le a lilifa tele le miliona. Ai le o iei nisi mea o whai e le ori ia. Ina ia atina e le tunu lau tele. Mai mo ia le miliona ma mnei mea. O le tele a o tala tupe o awala ia ma atina ia masana whai ia o le e owa le 2 miliona mo tupu. E te tau ana whapaleni fo I nangisi polo keki mo le manuia lau tele o si o tato tunu. I la ule mai ai le tūlanga lea whaftai fo I le kua le oko e kakalaka ko potas. Mai o te taritonu o le si lea kako industry sa te lea le hawhaina o le kako turisi. Ia nai masina I tenei. Ia o tasi lea tina e sa alu e lunga le kako GDP o le tūlanga o le tatu turisi. Ia whaftai le la koe la langa uma ia mea ia ua toe te tala potas. Ia mala koe lei e fo ila le tina e ma mo wai nai se le nei tangata ya wai wala me uma pe ala na fa ia fa pe la tu le asia singa ale tangata mai mo mai la ma nei ya e komeki uma nei me ya fa sta yo le uto e amata na to e mo ma wina nei tembile l'auto va mai o nai tangata ta fa mai me se malo tato tu yo la va vanto ta recover tato ba lo whaatai lo whitangalo manino me se fo o le whaalau te lenga e tu sai o le whaafesili. O le a tala noa I le vaenga fo I le na niso vaenga wha loto I whale tūlanga fo I o le pati e me se fo I o te ta paso whitangalo. O le ua mai anei le whanotanga le pālemene o le ua au tasi ma pasia le tūla whono le a I le tūlanga o le taitai o le itua ngai. Ia. Wa tele fo I fina ngalo ma manatu ai me se fo yo ila tau e faitau e se pe o le tala I tama ana va tule fa fonga baua lo tanto o tuno la so fina ngalo o yo se tasi o sui tuai o le Maota o la so fina ngalo ye le to finga ai wa tala fea unga fo I mo se taimi ai me se fo yo fesanga inga tau pale mene la tau mo upu fai so fina ngalo lo fionga le esa Ina hua anga I mai whai wi ul mato whautanga le sa whai. I le na yaso muli pe lua pe tolu. O wai atua e mato suiteta. O tau le si ia. O te lea ina nofo ma pe o tau o ngango kau ma ke ia. Pe I se mea fōle whapea o le atu. Ia ai jau ia. Ia o wawai ia o whainga ia a sesi vaenga whaupufai anga I lesi vaenga whaupufai. A o mawalolea manoa I titinai. Ia o alu motu loe whauma. Pe o la ulea vai. Tasi lei ia manoa o maua. Ina ia matua whaato I lalo. Ia le maura le whaato tua ma te lele tō whaa tangata vai e tua elvelea. Ia ai tatu o se whaivoi le mea. Se I mama ai. Ia ia te ua ia. Ia mana ia hoi si mea si vaenga leo o whate ia hoi mato. Ia rea whaina o loo mau alto vai te leo sui whai pule ma tūranga fo I o le anga I lumo le vaenga whauwhai. Whaafitai lo whitangalo. O lau whesili le vaisua leo e sau noina. E ono ia I sau sila mamau e me se fo I o le. E whaamantai ono alu tau to e whelau toa I ai le whaaloto I whale o le vaenga whaupwhai. Ono o taitainga nei e lua, o le taitai o le itua ngai, ma le taitai o le pati, le HRPP. E ono i se vaenga ki waru kau whelau koa I pe te loa o le a
talia ma le ngaga fia ma anga ilo luma ia pero mai atu tasile strategy o le me la uai pe u pula i mai le bele ila ia va vero na male pe fa pele le lungo il pati ma fa mo pat ia chau ia e manatu ala le tupu se me fa pe o sui foi le mafia io sui o matu foi le olanga o porkiki ia chau foi la ia mala o va ia tua ia ile alungo bea ia o foi le fanga e tia i nei me o fai pa wale me ia ai si mal o ma ile tu langa fo el to finga fo ia ai o le me ia le i tai o le mato vanga pe ia ona va ai fo il tu langa ia nei le la lo langi ma ai me sia tu no tem kalas ia o te le o ma ua po le atonu le bele ala ina umbi ona ta fio fima mau i tangata le fa moe ia ia te uia o so tangata e ta mai ma mau to fa ia te tau na mai le anga i luma ma le luma na i o se mea ni ia vea foilo nau i le ia ai fa le tonu ai pe a upo e fai le ngata i fa le tonu ai le penga ia wani si ia to mo le sias ia pe wo tuli asi man ia ai ono a fa inga i fo il fa mo le anga i luma o le vaenga fa upo fai ia ai o te le loa ia i le anganga o tua le mea ia po le ase mafuanga o au foi wale wano o wese mai paki wale wako anu le mato fale mo sa we fai mo au na le tua ala fo i le sia o malawina le ia ai le fa pena la o mono talo no fo se tu malo o e fenta mai tawina ngo fiel to fa ai alu malu tu e fai tawina ai o e pole ale to inga tangata e o ava o le ala te territorio uia ia o le ai e lo uma e le tunu le mele i la uia lango le mele no sawai a se si fanga palo te mo pa te o to e tauba ia o le mele na pule mai le tu malo po fere si mele na ia le fasino manga le anga i eu vai le fai foi mo au ni mea e le foi po o fatu la e le tua sistanga te wa veina foi se matou i tu ma se matou foi tu malo ai a fai a fina ngalo le tua a mai male to fa tangata o le mea na tau fai ia no ngornga Fa'avitai te le lau fionga i le sui o le palemene o le faipule foi filifilia le tu malo ia i upu fai o malo o le ua e sauno fo i tali fai tau ai lisi ala va o la ofisiri na utau fisili tuai ia au te manantu fo o le a ua malama yunu ngalu ia i la tau fo i o lo whaafonga ia malama i ngana fo i whaato i ina e mese fo ia o le na ia uru matafu na ua tau si la fia ai whaavitai fo i le tūlanga o le fasoa malama i lo fina ngaro lo fionga i le faipule ia walanga o le e mai tau atu fo i ma tau fo i tilo atu me se fo le tapu ingo faiva o se tatu atu ia e pe ia fo i e tau li fa fa pe fo i le tilo e le fa pe a me a popai ai fa sa vali la fai ai pe ia le ma tau no fo ia le fo i ko ke sila mai lo fionga i le faipule la fionga le tofi ia le fo suit mok par mia ia it's just like that for lele ele o se mea you know matua masi ia le tofa masi ia le fo lele ni tu malo ma fa tawana ia ai o le vaenga o te fia fisiringa ta tele fa si fo yo no le nei teng bota u lo no to le fina ngalo le wa e sa noina fa ile finga ngalo le tu malo e fa ile finga ngalo le tu malo e mo te mai tau tu la vai fono tanga e me se fo le fina ngalo lo te o se mana tu lo tele e pe ka ke vai ko ile si kai mi foi le pe e ku ale sui e pe tau fina mai lo na to mai malo na mana onga ia ole si foi te me pe wa tau tuli au puina lava i mana tu ai e tali tonu la fionga e tau lava so se me fai se fai bule e tau wa ona tapa le fina ngalo au tasi o le tu malo le alu fina ngalo i vanga le
ole ta fai o sa o na al fai pule ia te uia malo foi tu la i mai le to finga foi ole mea i li fai el fina ngalo le tu malo ole mea na e au na fai el fai pule ole mea foi le ole sa o le fai pule fai alo na ia fina ngalo se fa ma walunga le la ule te tu nunga lo na va malo na tu malo usa le la tu ule se me pe foi o le nei me o le tauao ia o nai me e manu ia nei tangata pe o polo keki talo mua manisi mea o nai lo ai le o ke ole mente ta ia se tu lo o le se wa o la wa mente te fatanga ia un fai me o nai tu no tu spaia io e fai la o alo ese il berna a fa pe fai mai submit to your authorities and ngai ma vai le e se manga io le fatto lungo le spaie nei mea o nga fo e fa kanga io e fai eso se mea e pole angia la ko kala fai mai ngai ke algo le be ka kanga o fai al tu langa le o le fainga le fina ngalo le tu malo o le me fo na tu watu le tu malo fa mole ko fialu le spalo ia ke vai ia le umatu fa mato ina ia a mato o si talanoa ki sal fao ne ko o mai se o fa ali mai ale tu o ia tona to ia lu to ave tato to tengo fie ai lo ese mai le finangalo le tu malo ia o fai tau foi ia o aso e te le lope te to embanuia pe le ai ia pe se tu langa le la ulea ngalu e foi le to finga mo ngalu ai pa le nganga fa lo ba lo fa tai lo fioga o le asi lo tava ayuta e lo tari tonu ngai le uma ile fa ya so le tua ia tatalo atu fo ia tatala mai pelo fai to ala o fionga ile sui mamat ia i taimi e tapa ai tu le tatai so fina ngalo wa se ta fa so ia mani vai nga fo e fa mapu e ai o nanga le tu malo ia mo Samoa me se fo le lau silfia ona tangata o le vanoa muri le la fotu o le porkalamele dei o ko ke le o le awangoa ma mua e lau te fia e mai mo le porkalamele dei ya tunu o mamau e Australia America so se tafa le Pacifica ma le atu Europa me se fo Hawaii ma Samoa le au to va ma mai mo mai le to tele ia la fotu le vanoa ia mo mori fo iso nganga me se fo se fa fitai ngai le Tapuai inga le tu malo ia me se fo o Samoa mai i la towe fia wo ma pa anga la fio ngai le so ma malu le dei va ngole fiafi tai ia o lo faanga mo le pomo o io le tu malo o se avano fa o fo i wa mala wina ya o le tu e fai fo i ma fala fola i lumo le tu malo le dei vai tau e ala tu finga fai pule ia le ango le tu malo e fio ele ta pau mainga ia me se foi o le tumua e mo uma lo tu malo mena o le ainga tama ma ainga ma tumua e mo uma tuale ano ama ia me se foi o le Tapuai inga foi se mato nui fale apuna wa foi mo le o ma le lao ia ma langa foi a lo sina mangaf ia faftai mo le Tapuai inga ia te talo tu foi ia o to lo famia le tato tu malo so se maenga ya tina ai ia o matua tu lava ya te to ia me se foi Tapuai inga malo Samoa i foi le sa no ia o foi sa o to veino foi to fita tu malo sa lenga ia o te lo fa telefo i si o nui sa ngone mo sa lenga ma tanga to lo Tapuai mai ia famia le tua me foi le tua le no fotalo le finga renga le tua ia ai me se foi o le Tapuai inga mau le tato malo e fio le fionga le malo le malo ma sui el fono sui tofia ia ai me se le fionga te mai tai par mia ma le kapeleta ma le malo Samoa aftai mo lo wa no le tala le fa mala mala tala fai to aso stemi te fina ngalo ai no fionga ia e fa mai lo dei fa tawa ia tato selong taipea tiki petele ia apena manu ia tele la fionga siat le foi le
paanga uma le nei ala leo whaasala lau. Ia whamanuia le tua. Whaaftaitele i lau fionga i le soi mamalu lau fionga i le whipule. Filifilia o le tu malo no maa lau fionga Alai'asa Moefa'auouo Tapuai Sepulona Moananu. E tu sai fo i o leva no whaaro mawhai ona e tu ina mai. E whaatala no ai ma lau fionga. Ia ilunga o le porokalame le nei vanga o le fiafio la mātou fo i tatalo i le tua. Ia sanga iane ai o le tai. Whaafulu ai ia. Senga ula wa fo i le tō whaatatala i le tausinga o le tū malo. Ia e mai se fo i o ainga no uma e kālesia. Ia whaavitai o leo tatala lo whaitotoa. Ia ua fia fo i la. Ia ole a whailava mafiso ta ia tu ni tūlanga fo i o vaenga e whaalau tele ai. Ia mata upulunga o le proklame. Whamanuia le tua. Ia, i toi taimi alofa tele antu i lau fionga. Me se fo i o le tū malo. Whapesi o tātou tunu ui Samoa. Soi fuia mo nei taimi. Ole si taimi ala ta wheroa i o lo ofisa lea o uman whai le tu malo pa whingalo iai, ia soifua mo i manuia. A soifua ina. Ia, ole whaatala noanga le nā ma le fionga i le sui mamalu po le fionga i le whipule o le tu malo anoa maa numero mumua. Ia le fionga ia Alai'asa Moefa'auouo Tapuai Sepulona Moananu. Ia i le neivanga o le afiafi. Tali tonu fo i le nganga ia o le manatu tonu le ma le wha moe nga o le nei porokalame me sala unanga lau Blue TV. Te mana fo ina ia awane i fenomia ia le uto ma le mai nei lau wha fonga maua Samoa. E tu sa i o le wha tala noanga le neivanga o le fiafi. Ia ma le fionga le sui whaipule po le sui malu fo. Tasi o sui matua o le Maota. O le nganga le afua i ona o nau matau apo atu. I le tele o nisi o sui whaipule fo i peona utau o nisi o porokalame. O le vang whauk whai le HRPP. Pe ma whai o nāwhi fio mai. Ia sei whaasoa i le o ngi mea whaporokiki. Ai se i o lātou whaasoa mai po o a fuafuanga ai mai se o porokalame. Whaatati tia tai peila o le miliona, talomua, ai mai se foi. Ia o porokalame whaanga solo si singa fua o mea e ma whai o na manu i ai. Lou lava i tū malo. A tonu e. E leo tae fua Samoa i lona hao te tele. A o vaenga patino la vatauli tu malo. O le nganga le nao le porokalame le nei whaafitai le fionga i Alai'asa. Ua matala ia senga sono whiringalo. Ia e aveo se sui o le itua ngai mua. Ia ua mawhai o na maua le havanoa. E whaatala noa i le whela ua tau whaafonga ma malama i urungalo. Ia manino ama malama le folasanga le fionga fo i le whipule. Pei fo na vea tu ma le tu alalo le nganga le nao le porokalame valvorusia fo ia o le fau. Ia i lātou e langolango le fast, po i lātou fo e langolango le HRPP, po ani so vanga wha upwhai. Ia awane i ta ia i whai a mantau lo whina ngarom lau tō wha, o no ni vanga fo i wa whaatala noa ina. E lunga o le porokalame me se fo i o le whina ngalo wha alia o le fionga le sui mamalu. Le ai, o lai lava ua tatala le tō wha, ia sa saa fo i le whawhau, e tu sai o vaenga mo o mia. Ia ma fuafuanga whaatatitia. Mo le manuia lau tele o le tu malo. Ia o le tatalo fo ila na atonu fo i o le a matala mai ai ma le whaitoto o nisi fo i o sui mamalu. O le vaenga whaupwai le HRPP. Ia e awhiwhio mai se i fafonga fo i le mamalu lau tele. Me so le paia lau tele o. Suli ma feo i o le tu malo. O lo tala whauto i atunu e fia. Ia ma whailo mai. Ia po feo ta oto i aitu langa o fufuanga mo le manuia o le tu malo la vaia. Ka kia ia whaina whaaporo kiki. Wae o maiso mai le au so e pe o le pese masangi ai. Ia e umatu le au ngā kupulanga ma le au ngā kupulanga. Ia e whaau au pea e whesuisu ia i pea. Ia ai tātou o mai e a whaitasi. Ia tātou te tu whaitasi. Ma ne ele whasi saunoanga le sa sauno e fo i le fionga i le sui manu. Ai le manu ouru. Ia o le tauolunga le nā o le porokalame le nei vanga o le afiafi. Ia i lau whanua o te ronei. Mana tua o ne ngalo. Na ona mai au tātou whasalalongo whaapisinisi. O na tātou se ele i tātou news update. Talo to le u whaatapena mai e le whitalinga ia wa aina wholasa. Sui o le tātou Blue TV. Ia i lau whanua. Samoa me se whole whionga i ngā whitasi le whionga fui mono misa. Pira. Ia ma le tātou crew i Samoa. Pea mai a tātou whasalalongo whaapisinisi nei. Langi mai na dai taimaro ne fiafi. Ai foi se la manga wale tau tamali la foi fonga vatele. A wale tia le tua toi taimaro ne fiafi. Mo si fo pongo le programe o le tau te ia ele so taiao. A lofa tele asiata mo utou. Fa sui foi mai manuia.
Maloso. Oh, Talofa, welcome to Thomas. Malo. Favor. Talofa, matcha. Talo fatu le fa formula mai mo le tatu tunu he le nei fo ya stofi la solo na lua le masino February o le tu sanga lua fe lua se fulu mo le tolu si mai lau fa fonga o se fa poponga o talo toto me lo tupu i lo tatu tunu i Samoa nei o le so la stofi la solo le masino February na anga i tuai le tu malo i monga numero tolu e tau au ina la tu sui tau wa o le atu wa mo le vainga fa upu fai le fa tu i le tu Samoa o Tasi e pe ona talia lo ia le fionga le te fono le vainga fa upu fai le fionga i ona po la ulu le mali to po te va fosi smith ia i lo fisa utu ia le vainga fa upu fai le Maota o Samoa i vai tele sa wai ia la utu stala me se foi o le au fa salalau me se foi ia o sui foi le vainga fa upu fai ia i le taunu antuai o le tu malo o i la to wa apena ona tusilima ia e avea le latou sui o latou filifili nei ia ma ave fu o le vaenga fa'upufai a le fa'atuatua i le tua Samoa o Tasi. O le fionga ia lautimu ia a foa we lese ma ai o ia lea ua whapena o na filifili nei ia e whai ma ave fua ia o le vaenga fa'upufai a le fa'atuatua i le tua Samoa o Tasi mo le itu malo whapalota o vaimonga numero tolu. O le mai aso nei na whaalawi loa ai ni si o tātou paanga tau tino o paanga whaatuatuina le tātou alata ia le whaamoe moe o le nei fo i tamali i o le atunu o mōni si le fia o le afionga ia lautimu ia o lese o fua va ai o ia sa avea ma ofisili o pulenga ia o le company va a le tātou tunu ma ua whaamaunia mai nei ua whaamawai mai ma le fo i tofinga i le tātou malo ai sauni mo le whainga palo tala i titi. E le ngata le vaenga whaapufai i le whaatuatua i le tua Samoa o Tasi o le sofoin ia ngai nei fo i se vaenga le tu malo vai bunga numero tolu ma moli atu fo i la to sui tawa o ia le fa mo tawa fa Tasi ma le fionga ia lau timu ia o le afai ma ave fu al vaenga fa pu fai lo ngai le malo le vaenga fa pu fai e pu ia ia tau tangata po le HRPP o le fionga ia sa mau soli tamali ti mani le polu o ia le o le sui le vaenga fa pu fai e pu ia tau tangata masa fa pena fo yo na telia mai ia ele fa flitui e se fo le vainga fa abu fai e pe on telia mai ele te fono le vainga fa abu fai le afionga ia fui maono te o Samuelu ia ile la to filo inga ile so sa fa pena fo yo na saunoa ile sunga ia tu epa o yo le te tai o vainga fa abu fai ia e fa viteia le tu malo ia ile la to fui lango ile la to foi vainga fa abu fai o le aso lua sumule fao le masina le nei o February i ele wha moe o le awha taunu inai le whainga palo tala ititi mo le tu malo wha palo ta o vai maunga no meritonu mai o mai le so e na o le lua ia vainga wha apufai ua wha pena o na wha mautu mai o la tu sui ma i ele wha moe e ono iai nisi ia wa o le aso atai au i ele wha moe wha lawi loa ai ia le lestalina ia o suita wa ia mo le fa mo le whainga palo tala ititi o le tu malo fa palo ta o vai maunga numero tolu. E lua se lau wha i oni no fo fa ta le vale wheelchairs ia fa pena fo i mani to lua se lau lima se fulu na fa pena na fa matu watu fa fai malo fa tuai ia fa la tonga o ta u o le Pacific Cast i le mtanga wenga ia o le seifua malo loina o le tatu tunu i le mtanga o le vai aso mo le sila fia o le fa tonga ni le Pacific Cast sa se fa tonga sa tu malo si lango i no le tatu au o le toa Samoa ia i le ipu le lalolangi o le ngate i le lango ia fa moe tu lango ta longa a le foi ia ua fai mea lofa ia inisi nei o mea whainga luenga
ia mai se fo'i ia o tūlanga ia walawa le soifua maloloina malana mata luenga ia ila te mo mia ia le fo'i feso soani na whaaftaia ila fionga le minister mata luenga soifua maloloina i le fionga ia valasi lo pito whanua tonga mana sele mai se fo'i o lo fisili o pulenga le fionga ia i ono Dr. Alec Ekeroma ia le feso soani ia le fo'i whaala putonga o te lelo na sao i lo tātou tunu i tūlanga atina e se wo le ngata i talonga ai u whapena i fo'i na feso soani tūlanga le seifua maloloina mo lo tātou tunu. I disa tātou tala o le vai asa le reina walawina i le whaamsinonga ia stasio me tā upu o lau lunga i talanoanga ia le tātou tunu o mai la tausanga e o mai le nei tausanga lua whelua sepulona tolu o le tā upu le nei o le ua taunu o toi le whaamsinonga se tangi ia le vaenga whaapu whai al HLPP le sunga ia tula e palu pesoli ai sei le malia le ngoi a me se fo'i o le whailau tusi le vaenga whaapu whai le whitalenga ia le ala i le pule rimoni ai afi e whaasanga lea i le fufonga whitalai o le Maota le sunga ia li o te se pau e tu sai ma le ta upu le na fa malolo ina ai le tu mau la ua mole umi e lua tu sanga lo fina wina na rei ta upu ona mana tu lama la ua i la ua ta ofi e le tu sai i le fa malolo ina le la ua mang ale tu la fono e pe ona ia le tu la fono ia e mai so le fa va mo lunga le ta tu no o le loia mai New Zealand le sunga ia Dr. Harrison o lo tūlai mo le sunga ia tūla epa a me se fo'i ia o le tōwhai a le pule rimoni a yafi ma na whaelo atu ilu mo le whaamsinonga i nei va yaso i le loia na nei a Dr. Harrison ia i le sunga i le fionga i le li whaamasino o lo whaatautaia na nei ma tā upu ia le ia taua sa Darryl Clark ia ua ieli whaamoe o le awha pena o na tu ina mai ni mo li mau ia a le vaena whaapu whai a le HLPP e malama ia i le tūlanga tau i whainga whaamatai i te tono nuu ma whioanga ia e talanoi nai le mata upu o se saininga lea a saininga lima ma se maalienga ia lea sa whapena o na whaataunuina lea ta ua o le Harmony Agreement ia e pe o na iaile lua whelua se fulu ma le tasi e pe o le isi lea vaenga lo fina wina ia e le vaenga whaapu whai al hei tau pipi e pe o na tūle mai ai le lantu te taisunga tūle epa e mai se fu o le whailau tusi le tō whai lea le pule rimoni a iafi ma lo whanga solo nei mata upu i le nei fo ia mai aso mai se i o langa ia tuai ia i le nei fo ia masina fo o Februari le tausanga luafe lua se fulu mani tolu. Ma tātou tala muli ua whapena nei o na au maia se whaasaonga o le mata upu na whaasalalawina se tasi ia o ala whaasalalau le tātou o tunu le tio Polynesia Radio Polynesia i le whai ungo na nawa yaso le ona whaasalalawina ai e whaapea ua whaaleo ngā ina mata tia i Amerika Samoa se uta o Fuamoa sa whapena o na avatu i nei Samoa ia alo whapena o na ngausia ia ma tu pusaina ia ele Tasio Company Fuamoa i Samoa le Sunshine le lo fa tauteia ia inisio tangata PacificEzy Samoa le company le Frankie ma o nei tala na whaasalalawina le tio Polynesia na nei va yaso na whapena o na o mai se tusi ia ale sui o le malo Samoa, Amerika Samoa, le fionga ia fata Brian Kaio, ina ia whaasao ai ma whaamalama ia nei fo i mata upu, mo le sila fia tangata lau tele. E pe ona ta ua le fionga ia fata o mai esa lato whaatanaroanga ma matanga luenga o whaatoanga Amerika Samoa, ma o mai ai se whaametalanga alo ia e se ni whaasalaunga na whaapena o na tūsia ma lo mia ina lunga le Radio Polynesia rana i va yaso. Ma ua ta uai o le uta Fuamoa sa awinatu nei Samoa ma le company ale Sunshine ma le Frankie na mahe o na tufa ina ia i pisinisi sa o la to mana umia ia le fo ia o loa mailo tātou tunu i Samoa nei tuto tasi ma ua tu ina ne ai se wha mauna longa ia ale leitio Polynesia e pe fo ina ta uai ia i se le poti ia le tustala sinia o le fo i le tio i te tonu Samoa le fionga ia le lua a me sene tanielu o le neili poti sa o la tau whaasaralawina ia ina ua le poti ina stasio sui tustala ia le la tau le tio lo o Mau Amerika Samoa ia i le nei va yaso
no le wa mai le la tu fa ma una longa ia tu sai ia ma le tu langa foi ia e ia ile nei report ia pe on to fa sa o mai ai e le suia le malo Samoa i America Samoa ile nei va ia so ma ia tele fa mo fu fang le tatu tino filo ai fa se fu ia. Oh wow. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No.